Changyang, our di kadoi video tingyaro, narabam kyang, iro Christian Education Department ningla. A happy Father's Day. Our di album zirang bana, zinze kuzop ala mawajang. Azarti nara album di anyanyi aca, nara album tali label long tiri, zirang bana azarti album mawajang. Isana class tiket wonong shulam, isa aro na, ning nara tang kitang na kere. Ning lang lipa uwa, naning amasata. Niyang li rong, ning lang kata li ro, limila hatsuri cha, nyamok maku tsuyunong irikang chingi kalo. Ko irina kata para malang picture, hatsuri ira malang picang, ko atsazila ira tana, ta amatabala na ira kamcho. Tuno yang li zi go ahechi na lam tsang. Amen. Jisu go I first year, chinya isana lesson angi chobaza, lesson 8 ni chonong balile. Angi choba ki za au amai Father's Love isana hiba ni chono balile hati go azar dinner album na longlam na pumgo khala lesson hiba ni so ngire isa lesson na chona liba lamke yuza isa aro na kino hati go nar album na hajaba za isa lesson na chona liba lamke yuza isa aro na kino Taba hiba lamke yuza narasa Sunday school book la narna try yo na memorize hanomba haja narkang mati sore lamke yu ning siki tsaba asang ara thore asang au khutuna achura mai choroi aputungba amai cha api thichirati hajadoi lile thali na kire au khutuna achura mai choroi aputungba amai cha api thichirati hajadoi lile Zirangba amaiza akiza male. Luke 3 manga ara 3 kutulana sangriba anya. Jisu Kristana yukita hi bichi isade yobaza zirangba amaiza akiza male ba niche sonong ningdang bichi yochoba lile. Shige kutula kuki kutula au kutuza atura atira anya licho. Arza alira kuki kututacho. Adi kingra kuki chacho taba arza khalang kanya na liro pikha khadula achuthe azabatsna au yangla bacho au yangla bupa khala abingunung liba kutsi makhala abingunung liba shirza jangona abina buba au yangla chincho tade au na atura na chingraza machanusa machacho khuna atura na chincho roi hachaba kutsi abiyo shirza chacho khode au na achuthe khangza Kutsi za chona achuthena hajaba chi hajaba abio no lamza kheba khala limi palang chi becho limi ashulang chi becho taba abi limi apalang chi ba khala abi shangre mayara atung licho abi shangre za asi atung mathedana ara kenyang kushana hajaba kutsi bichina mabung mashila pe na arna zuramba makanyang no chana yongha yongna zumcha yongmachana ara Kenyang kashana rachicho ba ko enjoyment chana rachicho ko khode apilicho apam thamcho na hachita de hachba lila za yangkong amala rocho apam re yangcho azabami khata yangcho api chunu yunung du samalecho hachana apina hachba lila za muchi khur du sungunung mungunung na kona apina muchi nong ba thing ma thechicho tangi du sam Malecho hazla za achangala apina ku khutula wacho abudron khang chingtingcho narukula muchinungba makha narukula ida linungba kono kono wa chingtingcho dang hazba abudron na yocho irukula muchinung tu samale tangi nana shika nya ne khala shika nya nungla lile kono yocho tade azabaza atike cha malicho khuna apina hazba muchinung za Ningchocho abina hazu muchinung baza muchine gona abudron khanse yocho taba abina adila shika khan thinung abina shika khanza thingna yang topna nyomok mako shika chang yang chi na hero shika khan thingna licho taba abina shika yang top maybe shika chang mina kadang zarang mucho tuno apiza ayang chona api zunung tu samale ko api kadang yang ho na licho khuna api na shika changzemi kadang zungi na zana mucho isana yuki langure achangkala apina lamche rocho
apina auku lamche cho yu kulala kuliroti mina sunyi mutukha supayung baza thangchi lile ta I hila ayang chona asre gona apina haza lamche cho ko apina hazingi mo athungche khadu ke cho inna shemasu yu yanglang thali bono yu yanglang wopa khala malang chino inna yujiba zirang ba ko wa nyamna amanye shita ko ikhang malang pe jang ikhang malang pe jang gona au khang malang chingno thali bono ba apyo athungche aza ke cho ko apina lamcho I atila achure ba chanu sai icha mate khing be ko I atila achure ko na kichinu sa tumale ko na apina hajabaza lungmina makhala apina masithana haja lamche cho achuza apina shemasu aw yang thali wacho apina lang ayung la lam thingna api khadang lam ta na verbai uwana ikhang make chonong chai tuno ina api yocho mingina zicho bai ina api jingde khadang amanye shita ko hazana uwana la thali le ikhang kula man yo nong chai makha ikhang yupo nong chai makhala ikhang za adila macho da nong chai iwing sala ba apina khadang lam ta na api masi restless sana hajba zalam cho khodi auna achu threja ashula na ro na nguchona auza khadang kanyang cho auna achura shirno khadang kanyang cho auna lamcho ichura achabi baza thali kulang ro chai kona apina thingcha chede achura za roya cho hazada de auna khadang kanyang na shangwana achura khanza hamri cho azur khanza hak tha cho taba khadang kanyang na khecho cho hazada de azabana aude yo cho uwa ina yuche ba churang ba ko ningyam amanye shita ko yanglilam ikhang malang pe chang ina adila hida mushi amazala machano ko I adila nachure bo jinu sa icha mate khingkang be ko I adila nukula lira kulira khaturo isa na ne hida lamna ko achuthena aude hida yo cho ta apina thali aw yang chiro cho khuna auna hachuri apina chami choti mangi hachuri apom cha malang pe cho auna achuthena yo cho mangi na lingi sala hachuri cha apom cha malang pe cho ta ba auna kanyang na khecho cho haji go azarati ner apom na churang ba ko tur yo cho nginong makap serna yo cho mangi rana akangla ako shadu shere ta serna churang ba ko tur yo chungir na arza akanyang na du ching na lire akangla sa hache go nerna tur ko churang ba chungri tronali ko yo chung ni na ling na ko na hiba yuki akika ko na narkha chomachire ayuchir admo churang ba na mawachang achangala isa lesson la journali churoi tangki dana isa aro na kire amai abadungba ina amacha uchi chodi ningta ikhang malang pe chang yanglilam ikhang malang pe chang ko nate chuzara acha kang lino itrong amen. Hi, Ashingita third year students, narabam de angyangyatsa, good morning and welcome to your Angichoba lesson 4. Chenyang isayo Angichoba lesson 4 topic cha akiza maliba amai ko azingda cho cha Ruth chapter 2 1 to 12 ko chenyang isa Angichoba lesson cha tuyo khangla isana Ruth yo akang UK akigyona isana nichono Ruth cha so ko Ruth yo life story cha tu cha cho hasaisa akigyona chenyang nichono chenyang misna azingda cho Ruth chapter 2 1 to 12 cha Bible isa apom ningla na 2 1 to 12 cha kinong hachana hacha khiko in UK thapno hachana nermi khabi video post sako ner durati yo Bible khabi chingro songyare ko ners Ruth chapter 2 1 to 12 cha khandruba miss khide ners saku khina niche songyare ta azingda cho khimawaide in ner kha chart khadong sono he Ruth yo Bible Ruth haja ayong lang ki characters ngijarati sasara liro achana nara
chapter 2 za ngi shi sonong ning dang hearing is already na khabi introduce sangere konar kha ngi shi songere ko hatsata ko isa chapter 2 verse the key wana ni chono wanong okay. So first of all Bikha khatula Bethlehem la couple khatuli cho okay. Naomi ko Elimelech angeta couple khatu cha cho ko araja Bethlehem la li cho ko anye yo tutre anye li cho. They had two sons. Who are they? Malon and Kilion. Malon Kilion cha anye yo turu cha cho tangi aralipa Bikha Bethlehem la cha khadang yanggong famine li cho chung chaba Bikha li cho hatin arna aramatam lipa Bethlehem cha pe chapa ara Moab lang wacho ko hatala ara chutre Malon and Kilion na Moab lara khecho. Malon na Ruth khecho ko Kilion na Orpah khecho ko hatada liya de Bikha ngemong khatu Naomi akang la khadang tragic incident happen chacho tu chacho khala Naomi ani Elimelech to sobe cho. Naomi ani Elimelech to sobe cho. Ko after few years adesa apio to tre anything that is Malon and Kilion anya to tre mi sobe cho. So Naomi husband to sobe cho ko Naomi yo atura Malon Kilion to sobe cho. Ko hatada kadang sad kadu incident hatada Naomi akang la tike cho isana yukela ngure. After apio ani sapa apitura sapa apina hatada apio life tadela meaningless kadukang be na apina feel sacho ko api longrina one day she decided to go back to Bethlehem apina adela Bethlehem lang wano ba abi wapas apio matam abiyang dilaja wano apina chungche cho. So she told her daughter-in-law angeyo tunya lara anya that is Ruth and Orpah anya de yocho hi turudi ini sobe ko ituru anya sa sobe ko haje ko ila thalina iyo matam Bethlehem lang ware na cha sa hila na cha khadang yang ko nani sobe ko na cha dingyo ani sobe ko hachana new life start chana bayocho. You start a new life, new beginning. I jipenong ko na cha sa new life start chana bayocho. Tange anya yo daughter-in-law Naomi yo daughter-in-law anya dingna ija dingna yo laro nong bayocho. Tange Naomi na iyo laro ko na cha tu chingcho no bae tu ina tu tapti na linong bae hache ko taro imaling wabe no taro tane one of the daughter-in-law na hajda Ruth na abiyo mother-in-law Naomi de yocho in na yo laro no chengeng landi na in na yo laro no na ngi zara chano na jingrang cha I jingrang chano ba anya Naomi na heba anya adela Bethlehem laza vobecho ko hatala they started a new beginning, new life hatada life asi start chacho animale aturumale anya maling family khatukang na new life start chacho ko adela anya Bethlehem la new life khada start chacho tu cha na licho haja isana ate ngiche na banong hachana nar ajingda cho khanrong Ruth chapter 2 1 to 12 ta miss na isapam ningla na kinong chapter 2 Naomi ani Elimelech ra chutu lana alira nya khatu aning na Boaz licho nyamong khatu Ruth na Naomi de yocho lulang mamatra chonong I wasong sanamla apijingde I nguchi sonong longdire Naomi na lalingcho wang itulata acho Ruth na lulang cha wacho ko mahara khanglang mamatra chocho ko hatsa Boaz relu de dingcho azacha lipa Boaz abu Bethlehem la naro chicho ko angu chira de yocho abatong ba nara de ling ara na lalingcho abatong ba nara mawajang Boaz na anachiba de za jingdingcho kikura hatsa sau anachiba za na lalingcho abagetza Moab lanar Naomi de rocho yangbi lare hitashi kabikinong. So in these verses is anatu nichoro khala. So adela Naomi and Ruth new beginning start hago ta anya tu linong. That's why adela
roots and nguchinong chorobego. So one day she decided to go out and work. Ajan apina apiyo mother-in-law deja. Yeah, it's a ningdang. Lulang king voko tuyong nong hero nong varena. So wish me luck. Itire. Kikang na tu nanong na shemusun na tire pa yocho hatadade apiyo mother-in-law Naomi na okay, all the best. Makap nguching tsarong ba na hantrong ba hatada shemusun na roots ticho. Ko hatada wate apina lukatu shiricho ko hatala apina jingding na request sana ila nguchino na pa request sana habi hatala nguchi dikeno wacho ko hatala bi nguchi dikeno wate api nguchi balu hatabayo ali apatong raja Boaz yo chacho. So this is Boaz, okay? Ko hi Boaz ja kai root na nguchi balu mamatra hanong ba bi hatala wacho hatala apatong ba ja hi Boaz sacho. Ko hi Boaz jana root nguchi ya ba ja apina tingche cho, and that's why apina perkyang apina tingting cho apina root nguchia de za makap na nguchia ba za nguko na apina ara lu anachira kyang, one of the anachira kyang tingting cho hi anachira kingulara hi saura ba tingting cho hazada de anachiba na tu yo cho oh hi kingura hi this morning anyange ro cho bai anyange ro ko atingu chia ko kya sang ya le abi se yang bilare api yang bilara apalang ki moap lang kin ro cho bai ba the report cha cho anachira chana. Next itu cha cho isana. Let's continue. After that, verse 7, and anguchira khanglang mamatra chonong apakena ite jingting ko apakya changyang matona nguchira ko ate tu akham gila azacha kya shangre hatade Boaz na rute yocho ina nate yu kharayono mamatra chonong apara lulang tava hila kingurati yola nguching ara khate haranang thing ara khanglang wang nacha mathapanong ina ingizarati kyang using chako ko na hote ara na kha yobaba kipongla chana wa yong Rudna alichi makuke na Boaz de yocho tu chanong iningdang hitoi lamharo tu chanong yang bilara khatu hitoi rataro Boaz na lalingcho nana nani sakoti na nani atate muchicho lapcho ina yuchiko nata ko nau ko suroli pechapa nana khodisa mamatheba ngizar yola linong rocho ina mathele na nguchicho ngang apatongba na chiyang na tikinong roba Israel tirang apatongba na chiya achingchang. So after this abina hatada chingding ko khalang hi kinguri sao de anachirin na yocho apitsa yang bilare ko apina adesa UK abam detail na yocho that apitsa kada moab langkina ani sapa apio ani atayo larona apom pechopa yang pilar ka dusane apom pechopa api hibai chak matam asilarona apayo langu chibaza yuki abam yocho ko hatada Boaz jana kadang kanyang sad na hatada api nang icho hataba yuki ja ko apumi personally root kan share no wacho lula jangu chia de ja Boaz apu api kyang share no wacho ko apina apide tu yocho hai chanilara na chingelandina hibai lula ro nguchina don't go anywhere he la lula ro nguching na tutalam ha na pamaling chakhala ite yong ko hazala namaling chakhala hazala kingurati nguchiriti yo lawana join chan na sa ko nguching ko na hone sa kimi yo pachanong na hazala yung na ba he was very kind to her abi a kind man ka to chacho ko abi kya hazada khadang treatment acha cho that's why root na khadang kanyang cho she was very touched isa perna chang nguching lai cha kanyang ma do so she was so happy ko abi khadang touched sa so ko abi na Boaz de yo cho abi na makhuke cho ko Boaz de yocho atira na khataba ikhang hitoi lamharo iningdang like you're so kind da apina yocho like why are you so kind to me you're so good hatada yocho hatada de Boaz na tu yocho
Janilara in an UK apa matele. I know your story. Na kata struggle sana. Na sacrifice amala kyana. Na your mother-in-law yola. Yang pilar kadu. As a foreigner na matam asila robata in a Yuchigo. So adedina na don't worry. Atala don't worry na hilat talam hokong uching ba da rute yocho. Isana chengyang root your story akikyo hinar ning choko ba longdire. Through this short story isana root yo UK hilana isana dungi choro kala. First of all, zirong bana sara makap muchiro sara apiyo chongiro arakyang zirong bana reward tere. God reward those who work hard, those who obey Him. Isana root your life la. Isana nguko abi katoy hard working sacho. Abi mother-in-law kyang mipungkang nung nida abi na lula makap muchicho. She really worked hard. Kona abi na makap muchiko anya hazada reward nguna anya kang la para atsa shirana kanyang na de lalu mamatro za ho ha na ara na ko jing kanyang liba isa nunguko. So isa life la mi hazada root roy makap muchinong zirang bayo chonginong ko zirang bana akanyang isa ka reward prize jano. Second la isa na tungi churo kalang. Sometimes isa your life la zirang bana ava ko along rizere. Isa your faith test sanong ba. Isa your faith za kotoy strong wa za jek chanong ba. Zirang bana kabi isa kang ava along ri hero zere. Isa na Naomi life la mingo ko kada your life za kadang sad katu sacho isa nungo ko ani sobe isa family la ngi katu sabami kadang heartbreak charoma danir Naomi akang la apio ani sobe sacho tuche anya ding sobe jo. So it's a very heartbreaking story about her. Tane Naomi na zirong bacha apina yuji zira ke licho. Abi first la kada heartbreak zirong ba hama kanyang cho, but apina zada ngiche na zirong ba apina yuji cho. Hazana api aka ava along riza akanyang la robe cho maisa nunguko. Is a life lami hazada sometimes problems tensions ronong, but we should have faith in God. Zirong ba isa yo faith test sar ba hazana zirong ba ka makanyang normally is a ala pray chana faith strong chanong isa na pray chanong ba. And lastly, from Boaz isana dungi choro kalang. Boaz was a kind man. Abita ali apotongra atira kadu tane apina he was very kind. Abita now root life la good Samaritan kadu sacho. Is a life la mi is a kode is a parapamaling problems likha is a Boaz right nita kind tano. We should be kind and we should be like a good Samaritan. Para kang la isa sa good Samaritan tanong tana para lasi kanyang tanong ta isa nguchino ba isa na nichere. Azardi Ruth chapters 4 chapters lile chenglang 2 kiko ner 3 and 4 ner kula kikhala des ner khata enjoy changi cheno hachana. I hope ner bikyang de kikhala nu chano ba miss na just ner khan thomashire. Long dire narapam ni chogo ko zrang bana yuchira apam muachang ina achanga isapam ninglana ina tangki tanare ninglang liba wa zrang adikela na achanga na irikang kamcho lang na rocho na kya aning se ko atichi amala chere kai chingila UK changda ko ayuchira apam zrang bana na mawachang kai UK kuna na yu cha chakena lamlong changda go ayuchira apam na namawachang lasila lamki ko chengelantina ira akang ira anna thali na chingde achingida thali dring kalapna hiro UK kuna ira akang adazakya azangu chinong makapnong ko azardi akang sa matosa zrang bana hidashi khamcho yo bacho aning se chere matosa akiba langla ko akang matosa na ara kang tsaing yo bachana ba na jingde ara kang masache na jingde kichina tangki tanare hidashi khamcho lang na cho aning se cho na khela pio cha Jesu Christ ningla tangki tanare wa nalam chore tu sang. Amen.